Bakit? Anya nga tanong ko no kunwari nga siya kat lugan. Anya ak nga ta. Nya ti pangi arigam no lugan ak. I think Ferrari. Kagugwapo mo. Ferrari ko naman. Feeling gwapo actually no Ferrari. Apay mo't ka na ibagam nga ko nga kaslak nga Ferrari. Kasi nagwapo ka nga talaga. Kaya lang, jay biyahim lakay, nagpardas. Nagpardas nga talaga, 1, 2, 3, bang! Sinmangpat ka nga dagusan. Un ata Ferrari niya. Ferrari nga talaga, nagparparda, 1, 2, 3, awan pa iti 30 seconds, nalpas. Kasla kwan sa Kasla madin sa Apa nga madi? Yati kayat mo nga 1, 2, 3 nalpas nakadanon nga dagusan kasla iti kunan. Kasla lang jay biyahim idi kalman, ay idi rabi ilakay. Nagpardas. 1, 2, 3, bang! Nalpas, si mangkot ka nga dagusan. Madin sa Kasasukatak sa J. Ferrari kasla madin sa Amom lakay, hang kagamin nga ag-overthink. Basta Ferrari ka. Sabagay. Red nga Ferrari nagpardas. Sabagay. O kaya kung J. Ferrari. So tadtan o ag-drive ka nga ron niya. O ag-drive ka ti Ferrari. No, Ferrari. Siyak drive na ta siyak J. Ferrari niya. O sige. Sige, ipakita mo kasi ang drive ti Ferrari. Kasi gumak Cambio. Cambio. Sobre. Manubela. Cambio. Aguray. Apa nga kasi nga iti cambio, di ba? O cambio kakat kastoy? Kat ko namat nga sika, no sika jay Ferrari. Inamot ka mo? Kahit mo sawon, cambio ti Ferrari, nagbasit. Kasi magdagay na papardas na Ferrari. Naging mo talaga, I-cancel dahil ko yung vlog. Awan mo. Adikon. Di ka kan. Inisang kita ng vlog. Nako.